Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom su Ljiljana Habjanović-Đurović, književnica, Dragan Lakićević, književnik, Marko Lopušina, pisac, novinar i publicista. Večera sa vama Jasmina Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Bolje vas našli. Eto, pred naš književni praznik Sajam knjiga, ne znamo, nismo mogli da se setimo koji je po redu. 22. oktobra imam vrlo lepu emisiju sa piscima i to sa vrlo poznatim, vrlo uspešnim i plodnim piscima. Sve troje ste jako vredni i zaista ozbiljno radite svoj posao. Drago mi je da Ljiljana Habjanović večeras sa nama. Ljiljana, ti za ovaj sajam imaš nešto novo i nešto potpuno drugačije. Ja za ovaj sajam sam napravila iskorak. Imam 3 knjige za decu. Započela sam serijal Priča za decu koje su urađene sa izvrsnim ilustracijama Ane Grigorijev i očekujem da će te priče dotaći nežne dečije duše i uputiti ih da postanu bolji ljudi. Za sad su to knjiga Sveta Petka i 2 knjige o Ivi, Iva i Lutka i Iva i Anđeo, ali želim da nastavim serijal ovih knjiga o Ivi, da započnem i serijal o jednom dečaku čije će ime odabrati moj sin i takođe da pišem i dalje o našim svetiteljkama i srpskim princezama. To je sjajno. Ljiljo, ti si, važiš i jesi, ne važiš nego jesi, najtiražniji srpski pisac. Koliko hiljada primjeraka su tvoje knjige do sada prodane? Da li imaš predstavu? U preko 1.000.000 primjeraka. Preko 1.000.000. S tim što se naravno ti podaci stalno menjaju i osim toga 42 moje knjige prevedene su na 16 jezika. Da. Sjajno. Sjajno. Eto. Dobro, svoj posljednji roman je bio... Moj posljednji roman je bio Onda je došla dobra vila. To je knjiga koja je objavljena prošle godine i nekako u stvari ove knjige za decu došle su kao logična posljedica pisanja tog romana. Naime, dok sam pisala taj roman, ja sam videla kakvim su u stvari opasnostima, čak i kroz knjige, izložene duše i umovi naše dece. Shvatila sam da se njima kroz interesantne sadržaje nude lažne vrednosti, da im se nude isprazne priče, da im se nude čak i sektaška učenja. Pošto verujem da decu treba od najranijeg doba uputiti da znaju šta je dobro, a šta je zlo, na šta bi trebalo da budu ponosni, a čega bi trebalo da se stide, šta je loše, a šta je lepo, ja sam odlučila da započnem ovaj serijal knjiga za decu. Kažem, to nije preokret u mom radu, to je iskorak jer od novembra prošle godine ja uporedo radim na rukopisu novog romana za koji, ako Bože zdravlja, očekujem da će izaći naredne godine za sajam knjiga. Svaka čast. Dragan Lakićević, naš pesnik, pripovedač, romansijer, priređivač izdanja raznih, i glavni odgovorni urednik u Srpskoj književnoj zadruzi. To bi trebalo da bude prvo. Dobro, to ipak za mene nije prvo. Za mene si prvo ti kao pisac. Za mene jeste. Da. Srpska književna zadruga je pripremila dosta novih izdanja za sajam. Hoćeš nam reći šta ste pripremili i koja je tvoja nova knjiga koja izlazi za sajam? Pa, Srpska književna zadruga ove godine je navršila 125 godina. Ko je sad predsjednik Srpske književne zadruge? Sad je predsjednik akademik Milovan Danojlić. Potpredsjednik je profesor Milo Lompar, a sekretar dr. Duško Babić. Srpska književna zadruga objavljuje svoju osnovnu ediciju Plavo kolo. Isto 125 godina koliko i zadruga postoji. Ove godine izlazi 6 novih knjiga. To su brojevi od 728 do 734. 734. knjiga je knjiga izabranih pesama Dobrice Erića, savremenog pesnika koji je već 2-3 godine izvan javnosti, tako da je
ovaj pečat na njegovom pesničkom delu važan u Plavom kolu Srpske književne zadruge. On se u toj ediciji pojavljuje prvi put. Imaćemo i Montenja 2 u Plavom kolu. I jednu knjigu profesora Jovana Deretića o Gorskom vijencu, jer je ove godine 170 godina od prvog izdanja Gorskog vijenca. Zatim knjigu profesora Vasilija Krestića, Znameniti Srbi o Hrvatima. Novi roman Grozdane Olujić pod naslovom Preživjeti do sutra. To će biti književni događaj posebne vrste. Što je dobar naslov, da. I niz drugih knjiga i izdanja. Zanimljivo je da smo od prošlogodišnjih knjiga iz Plavog kola ove godine štampali ponovo 4. Dakle, 4 su rasprodate i na 4 je trebalo staviti zlatni pečat u takozvanoj ediciji ponovljena izdanja kola u Divot opremi. Ovdje sam donao samo jednu, Sabrana dela Stefana Prvovenčanog. To je knjiga koju smo štampali 1999. godine prvi put u Plavom kolu, a sada je evo u Divot izdanju Srpske književne zadruge. U Divot izdanju ove godine ima 6 knjiga, među kojima i knjiga Matije Bećkovića Prahu oca poezije, roman Labuda Dragića Kukavića Pilat, koja je dobila 4 književne nagrade ove godine. Naučna knjiga profesora Jelice Stojanović pod naslovom Put srpskog jezika i pisma. Ona je isto nagrađena i sad je i u Divot opremi. I ove Plutarhove misli o čuvanju duševnog života i zadovoljstva. I tako dalje. Ove godine je 125 godina od rođenja Ive Andrića. On je ispisnik Srpske književne zadruge. Bio je doživotni počasni predsjednik Srpske književne zadruge i ovdje sam doneo njegove 2 knjige pripovedaka u izboru samoga pisca. On je u jednom trenutku svoga života, jednom izdavaču sa severa Evrope, sam izabrao svoje pripovetke i evo ih u ovom izdanju. I tako dalje. Da. A ti si napisao koju knjigu za sajam? Ne za sajam, nego ove godine, izvinjam se. Ove godine je izašla jedna moja specifična... To bi sad Dobrica Ćosić rekao kako te nije sramota da pričaš da si izdala nešto za sajam. To je bruka kao kakav sajam. Valjda pisac piše Može za sajam, može za vaše taštine. Da. To je jedna posebna vrsta knjiga pod naslovom Njegoševe stope. To je moj pokušaj rekonstrukcije Njegoševog života u pričama. Kako je Njegoš sanjao, o čemu je mislio, kakvi su mu bili dani, noći, snovi, susreti i tako dalje. Njegoševa biografija za koju bi možda Stevan Raičković rekao jedan mogući život. Jedan Njegošev mogući život u mom osvetljenju. Oni koji znaju Njegoša dobro, dosta će imati tu da prepoznaju znanja o Njegošu, ali i neke moje nadgradnje koja je možda najhrabrija u svemu tome. Da. Za tebe su rekli, pisao je neko da si ti pesnik snega, pošto često pominješ sneg u tvojim. Ja najviše volim naslovu na tvoje knjige Sneg pada duša. Pa sneg je moj omiljeni motiv i omiljena pozadina ne samo mojih pesama, nego i drugih mojih knjiga i tema. Ja sam tako odabrao sneg ili je sneg odabrao mene. Tako je prošle godine izašla jedna knjiga mojih izabranih pesama sa motivima snega pod naslovom Pesnik snega. To Pesnik snega izmislio je Vladimir Jagličić, pesnik i prevodilac iz Kragujevca. A ovu knjigu Pesnik snega priredila je doktor Aleksandra Žeželj Kocić, koja je napisala jedan veliki esej o motivima snega u mojoj poeziji. Lepo, lepo. Znači da dođe gledalci na štand Srpske književne zadruge, da će imati puno novih izdanja. Između ostalih i na zadrugin štand. Na zadrugin štand, da. Marko Lopušina, najpoznatiji srpski publicista, a ja bih rekla doktor za dijasporu. Pa hvala na komplimentu. Pa jeste. Ti si pripremio jednu novu knjigu. Tvoj izdavač je, kao i moj sada, Prometej. Prometej Novi Sad, da. Prometej Novi Sad. Pa posljednjih godina sam u misiji da okupim sve Srbe sveta, makar rukavicama knjige. Pošto smo počeli kao narod da se gubimo i u otadžbini, a i u tom rasejanju, shvatio sam da treba prave ljude, patriote, pravoslavce, nacionalne radnike, umetnike, one koji su tamo svojim imenom
i radom postigli svetski nivo i na taj način nas predstavljaju, ili oni koji tamo imaju hrabrosti u tuđini da mašu srpskom zastavom i da viču ja sam Srbin, da ih stavim u knjige i tu mi Prometej puno pomaže. Ovo će da bude 6. knjiga, sada Srbi u Rusiji. Prvo obimno i, rekao bih, celovito izdanje i prikaz istorije srpskog naroda od Ruskog carstva preko Sovjetskog saveza do Ruske federacije. Onako na publicistički način, jer ja uvek kao novinar istraživač funkcionišem i pokušavam da čitaocima predstavim jednu priču. Što se tiče Rusije, ona je najbogatija, odnosno to je naša najstarija emigracija ili naše najstarije rasejanje. Još u 12. veku naši sveštenici su krenuli u Rusiju da izučavaju pravoslavlje, a onda su i nosili srpske knjige, odnosno sa Svete Gore su nosili knjige i tako je krenuo taj naš put i tamo i vamo. Uostalom i sa tog prostora smo došli na Balkan, barem su nas tako učili. Tako da će ova knjiga, verujem, izazvati na sajmu interesovanje čitalaca i uporedo treba da dobijem odgovor od Službenog glasnika za 2. tom Enciklopedije srpske dijaspore. Uradio sam prošle godine 1. tom o Srbima od Aljaske do Novog Zelanda, takozvanim prekomorskim Srbima. Sada 2. tom bi trebao da bude Srbi u Evropi, u ovim najrazvijenim zemljama Evrope, a 3. tom Srbi u regionu, odnosno Tebi nijedan Srbin iz dijaspore nije promakao. Pa trudim se da ne promaknu, iako sam dobio primedbe za ovu enciklopediju da mi promakao jedan Srbin, jedan bitan junak sa Mačkovog kamena, Petar Panić. Biće valjda dopunjenih izdanja. Bisi aneks knjige. Aneks knjige. Odnosno, obično se pravdam da ne mogu svi Srbi da stanu u enciklopediju. Da, sve nas je više. I da imam svoj kriterij. Sve nas je više u dijaspori, a manje ovdje. Pa naravno, evo, Jasmina, imamo 3000 sportista u ovom trenutku u inostranstvu. Da. Kako da ih stavim u jednu enciklopediju? Ja sam uzeo kriterijum da je neko tamo 15 godina. Pa je to za mene, on je već iseljenji kako je 15 godina. Ispod 15 godina on je tu onako na privremenom radu. Moram da stavim neke... Ti si 2004. godine dobio DUNS Zlatni prsten kao najbolji novinar. A sada si nedavno dobio neku nagradu u inostranstvu od radija. Srpski radij Čikaga mi je dodelio visoko priznanje povodom 2 decenije njihovog postojanja i 2 decenije mog praćenja američkih Srba. Ja sam vjerojatno novinar koji je objavio najviše reportaža sa obe Amerike, u 3. još nisam bio. I Milorad Ravasi, koji je sada vlasnik i glavni urednik tog radioprograma koji se emituje 2 sata svake nedelje na američkim frekvencama, je dodelio ta priznanja i drugim novinima i drugim medijima, ali je posebno naglasio moj značaj, zato što ih ja uredno saslušavam, uredno pratim, špioniram. Ja sam jedne godine, izvinjavam se, šta rade po dijaspori. Kad sam bila prvi put u Americi, Marko mi poklonio knjigu baš tada, Najbogatiji Srbi u Americi. I ja ponesem tu knjigu u Ameriku i onda su me zafrkavali da sam pošla tamo da nađem najbogatije Srbe. Pa i mene često to pitaju, ko je najbogatiji, ko je najuspešniji. Evo ovako, ti imaš vrlo zanimljive teme, knjiga, mislim, stvarno, napisao si preko 40 knjige, tako? Kako je znam. Znači, recimo, Komandant Arkan, pa Crnogorski klan, pa Špijuni majke Srbije, Tajne službe sveta, Mafije sveta, Srbi u Americi, Srbi u Australiji, Legije i Zemunski klan, Ubice u ime države, CIA, masonice, od CIA do Sece, piše. Tajna društva u Srbiji, cenzura u Srbiji. Pa, zadovoljan sam zbog toga što su te knjige i dalje u rafovima i ljudi ih čuvaju u svojim kućama, nisu na ulici, ne iznose da se prodaju za 100 ili 10. To je dobro, nisi našao knjigu nikad svoje na kao niš Nisam, da, jer nedostaju mi u kompletu pojedini primjerci koji su raspravljati. Dobro, pošto znaš se, samo mi reci, da li Legija nepravedno leži u zatvoru ili ne? Država je tako odlučila. To je državna pravda. Mislim da je on sam sebi presudio. Njemu ne treba sud da sudi ili bilo ko drugi. On je napravio toliko propusta u svom životu
da je završio tamo gde se sa takvim životom završava. Najveći uspeh od tih mojih 40 knjiga, što deluje ovako impozantno, ali evo da ja kažem tvojim gledalcima, ja nisam najplodniji pisac i publicista u Srbiji, ima ih jako mnogo i sa više dela nego ja, ali sam najzadovoljniji zato što je 30 mladih ljudi različite te naslove biralo za svoj maturski rad, magistarski rad. Neki su čak i u doktoratu o cenzuri, jer sam ja napisao 3 knjige o cenzuri u Jugoslaviji i u Srbiji. I to su koristili, citirali su me, tako da sam zadovoljan, jer moja misija je da svoje znanje prenosim onima koji žele da ga podele sa mnom. Da, lepo. Pa uvek sam bio u radnom odnosu, uvek sam imao pristojna primanja i nisam živeo od knjige, tako da sam dozvoljavao da me razni izdavači kopiraju, da izlaze razne kopije po raznim lokalnim republikama, gradovima i sada državama. To je uostalom i gospođa Ljiljana doživela u mnogo većoj šteti nego ja, jer ja svoju štetu nisam merio, a gospođa je na licu mesta videla magazine pune sa plagijatima njenih dela. Ljelja se celog života juri sa... Tako da, nažalost, žao mi je što klima za knjigu više nije tako dobra u Srbiji kao što je nekada bila, jer ja sam živeo u provinciji, rođen sam u Raškoj, odrastao sam u Kraljevu, srednju školu sam završio u Brusu, došao sam na studije. Meni je knjiga u tim mestima gde sam odrastao bila prozor u svet. Ja sam imao prvi televizor u Brusu. Mi je otac bio komandir milicije. Iskakali smo, malte nismo propali u podrum kad je Džaja dao onaj gol u Rimu Englezima od sreće. Ali ja sam čitao knjige i kroz njih sam sticao iskustvo i prolazio sve ono u vaspitanju što nismo imali u školi. A pročitala sam u tvojoj biografiji da si član UNS-a, član UKS, Udruženja književnika Srbije, i član Ribolovačkog društva Zemun. To si stavio ravnopravno. Volim da kupam gliste i volim da se odmaram pored reke. Ne idem da lovim ribu, stvarno, jer to je strašno. A ti si iz onog visa, ja već pecam, ne moraš da imaš velika bogatstva. Da, idem, pustim mozak na otavu, odmaram uz zelenilu. Nažalost, išao sam nekada sa komšijama i prijateljima na Spačvu, pa Spačva više nije deo Srbije, nego je veći deo Hrvatske. I dešava se da odem na reku, budem 15 minuta i vratim se zato što ne mogu da pecam plastične kese, flaše od hemikalija koje se sipaju. Ja ne razumem seljaka koji dođe u njivu da pore, da oplevi, da prospe malo neku koncentrata ili neke hemije i onda kantu od te hemije zavrljači onako na kraj njive tu i ode, sedne na svoje auto. Sad seljaci idu autom u nju, ne idu više traktorom. I onda on tu baci, sad očekuje da ja koji sam došao iz grada treba da, što ja i radim, uzem i onda me moja žena grdi šta je, opet si skupljio tuđe smeće. Lepo tebe, da. Pa, trudim se. Da. Evo ovako da kažem da i meni izlazi knjiga na sajmu, zato sam donela, čestitam, zato sam donela, jel možeš samo da snimiš malo ovaj veliki plakat, zato sam donela, što je neuobičajeno u svoju emisiju, ovaj plakat, a naslovnu stranu, da se pohvalim, da mi je radio jedan jako talentovan dečko, zove se Hadži Aleksandar Đurović i on je sin spisateljke Ljilje Hrljanović. Pa dobro, kad si ti rekla da ti izlazi knjiga, ja sam htela u stvari da to ja kažem. Ja sam htela da to ja kažem. Htela sam da kažem da mi ovdje imamo 4 pisaca i da za sajam ne izlaze samo knjige nas 3 gostiju, nego i knjige našeg domaćina, namerno ne kažem domaćice. Dobro, ajde da nastavimo za uspeh, pošto se ja vraćam malo posle duže pauze. Da nazdravimo za uspeh srpske književnosti. Srećno. Da poželimo, što bi rekao Ršum, da maloletni kompjuter ne pobedi 1000 godina staru knjigu. Neće nikad pobediti, ali dozvoli mi da kažem, pošto sam imala to zadovoljstvo da tvoj roman Smelost pročitam u rukopisu, da prosto kažem onima koji nas gledaju da je knjiga zanimljiva, da je knjiga uzbudljiva, da se čita u jednom dahu i da je pametna.
Sve ono što volimo inače u romanima Jasmine Ane, a ja volim romane Jasmine Ane, nalazi se i u romanu Smelost, ali tu nalazimo i nešto novo. Dakle, Jasmina je i kao autorka bila smela i dala nam je jednu zanimljivu, ponavljam, uzbudljivu i dobru knjigu i verujem da ćete je čitati sa istim onim zadovoljstvom sa kojim sam je čitala ja. Jasmina, ja se mnogo radujem što izlaziš sa novom knjigom za Sajam knjiga. Nova knjiga je novi I sada izdavač. kažemo, da objasnimo to. Knjiga se ne piše za Sajam, naravno, knjiga se piše za večnost, ali knjiga se objavljuje za Sajam najčešće upravo zato što najveći broj ljudi dođe na Sajam knjiga i vidi te izložene knjige, neko ih kupi tu, a neko ih zapamti, pa ima mogućnost, znači ima saznanje da je knjiga izašla, pa tu knjigu kupi možda tokom godine. Mi se svi troje spremamo u kući. Sin još kad je bio student pravi spisak, pa skuplja novac, šta će onda kupi, onda mama naručuje, pošto je radila u fabrici, pa ne može uvek Jelena da stigne, ili ako stigne, pa onda ona ima svoj spisak, pa onda ja naravno imam svoj spisak, a ja naravno kupujem i mimo spiska, jer otkrijem kod izdavača iz susednih republika, sada država, neku knjigu iz sfere publicistike koja mene interesuje, pa sam onda na kraju zaključio da su mi u Srbiji ipak najhrabriji što se tiče publicistike i tog metoda obrade savremenih fenomena, jer ne mogu više u Hrvatskoj, ne mogu u Bosni, ne mogu i posebno u Crnoj Gori, ne mogu da nađem ništa o njihovim društvenim kretanjima, procesima, događajima, da je sažvakano u knjigama. Jedino ako je Soroš naručio neko istraživanje, pa to ima nešto ovako na 50 strana, onako sa previše kritike i neobjektivno, ali inače nekog istraživačkog rada tamo da potražim neće. I onda mi se tako teme sužavaju, više to nije prostor nekadašnje Jugoslavije, nego sad je prostor Srbije, a on je opet na svim meridijanima. Srbi žive u 159 zemalja sveta i onda ti fenomeni se rastežu među nas, koliko nas ima, 11,5 miliona. Sajam knjiga je jedan veliki praznik i za pisca je u stvari velika sreća kad taj praznik može da proslavi sa novom knjigom i odmah sa svojim čitaocima i da vidi prosto i te reakcije čitalaca od korice knjige pa do toga kako 5. dana sajma komentarišu knjigu koju su kupili 1. dana sajma. To je velika radost i zadovoljstvo. Inače, u vreme kada sam bila samo strastveni čitalac i sanjala o tome da budem pisac i kad smo moj muž i ja bili mladi i siromašni, pamtim jednu godinu, rekao je ili možemo da čekamo novu godinu ili da kupimo knjige na sajmu knjiga. Ja sam rekla, naravno, kupit ćemo knjige na sajmu knjiga. Čekat ćemo novu godinu kod kuće uz televizora. Tako smo se smejali. Ti i ja i mister televizor. I naravno, išli smo na sajam knjiga i u stvari ste me podsjetili vi kad ste pomenuli taj spisak. Meni dođu čitaoci, dakle zaista dođu na sajam sa spiskovima knjiga koje su planirali koje su tokom godine želeli možda da kupe i ono što je posebno u zadnje vreme lepo, dođu sa onim torbama sa kojima se ide na pijac, onim torbama kolicima ili recimo dođu čak i sa onim koferčićima sa točkovima i onda te svoje, kako da kažem, torbe i koferčiće napune knjigama i to je predivno. Znači ljudi prosto kako da kažem, od jednog sajma do drugog se pripremaju. Ja sad već dobijam pisma od svojih čitalaca iz Crne Gore i Republike Srpske koji se spremaju da dođu na sajam. Znate, to je divno kad neko putuje celu noć iz bara, dođe na sajam knjiga, provede ceo dan na sajmu knjiga i onda se uveče ponovo vrati vozom u bar. To pokazuje koliko tim ljudima znači taj sajam knjiga. I najmanje što mi pisci možemo da uradimo,
to je da im spremimo knjige koje će im sad, mislim, nešto što će oni poželeti da kupe. Oni su krenuli na hodočašće i na slavu. I da ih prosto sačekamo tamo. Ja sajam doživljam kao slavu. Dolazimo svi tamo, se poklonimo knjizi i da se počastimo knjigama i lepim pričama i susretima sa ljudima. Steva Ričković je govorio onoliko knjiga, ja se mučim oko jedne rečenice. I sajam može da bude i užasan. A može, meni najviše smeta ta paklena vrućina što se niko od organizatora ne seti da otvori garderobu za 10 dinara ili 20 da bude da ostavim jaknu negdje da onda hodam u košulji, a oni će na 300.000 jakni uzeti 3 miliona dinara. Oni će uzeti 3 miliona dinara, to je po mojoj evro računici oko 30.000 evra. Eto im zarada. Da. Laki, šta ti kupuješ na sajmu knjiga? Šta voliš recimo da kad pođeš van tvog štanda? Na sajmu knjiga ja više gledam ljude nego knjige. I to nije moja volja, nego su naprosto, znam mnogo ljudi. A dolazi vam gosti tamo? Kad sam prvi put bio na sajmu knjiga, ja sam svaku knjigu pregledao, video ko je preveo i koliko košta. A posle sam upoznao toliko ljudi da mi oni ne daju da ja gledam knjige. Ali ja pobegnem na one štandove gde se prodaju antikvarne knjige. I tamo je glavna riznica knjiga koje ja tražim. A to su knjige koje sam nekad davno čitao ili ih nisam stigao da ih pročitam, pa se sad tamo mogu naći. I to je veliko blago sajma knjiga. Nekadašnje knjige. One koje su sada na pločnicima i na ulicama, tamo gde su ih izbacile snahe i zetovi kad su se uselili u stanove svojih svekrova i bivših profesora i naučnika. Onda su stanove dezinfikovali i knjige su izneli kod kontejnera. I to je jedna od sudbina knjige i naše kulture. Sajam knjiga je, ja smatram, jedna velika smotra na kojoj izdavači iznose svoj godišnji rod, pa ga tu izlože i pokažu. I velika je to svetkovina ovih ljudi koji dolaze da vide te knjige i da vide ljude, svejedno. Veliki sjaj se nađe na sajmu knjiga. Meni je posebno lepo i zanimljivo kad vidim štand gospođe Ljiljane Habjanović-Đurović na kojem stalno stoji jedan ogromni red čitalaca koji čekaju potpis. To je sajam u sajmu. To ima samo tu. To je fenomen Ljiljane Habjanović. Desi se ponekad da neki drugi autor, ugledan ili popularan ili kako god hoćete reklamiran, ima red, ali taj red traje samo pola dana. Ili da udele Coca-Cola. Na štandu gospođe Habjanović-Đurović taj red traje svakoga dana po ceo dan. I vrlo sam radoznao da vidim tvoju knjigu. Ti znaš da sam ja pročitao sve tvoje knjige. Možda sam o njima govorio malo ozbiljnije nego što treba, ali takav je moj način. Baš sam radoznao. Znam da ću je dobiti među prvima. Ti si govorio tako otprilike, kad bi Jasmina Ana osnovala stranku, imala bi puno svojih sledbenika. Pa, pošto sam ja pročitala knjigu, verujte mi na reč da će Jasmina, ja sam uverena, ovom knjigom postići onaj uspeh koji je postigla romanima koji su joj napravili i ime i identitet i koji su prosto učinili da mi znamo ko je Jasmina Ana. Hvala ti, Ljiljo. Inače, naslov Parenje Jelena, koju ja smatram jako dobrim naslovom, mi je dao moj drug Dragan Lakićević. Stvarno svaka ti čast za to. Uvek sam dao bolje naslove drugima nego sebi. Ali ja sam urednik, to je zato. Stvarno je teško dati naslov. Znaš, i meni je nekako u zadnjem sekundu palo i dopada mi se ovaj naslov, sada Smelost. Ovaj naslov je odličan, sjajan je. Sjajan je, tako je sveobuhvatan. Retka osobina u današnje vreme i retka reč u današnje vreme. Smelost, da. Ono čega nema. Da, izvinite, Ljiljana, mi smo danas toliko sa ovim javnim govorenjem preko elektronskih medija upropastili srpski jezik, da smo taj rečnik sveli na 300 poštapalica i tuđica. I tako da ja, na primjer, ne mogu da gledam danas nijednu televizijsku emisiju, čak i političku, a da voditelj ne kaže start na startu. Čak i voditeljka Dnevnika rekla, a sad smo na početku starta. Tako da naši novinari, da, naši komentatori ne znaju više da kažu da je utakmica počela, da svetsko prvenstvo počinje, da igrači izlaze na teren. Nego šta kažu? Nego startuju.
Svi oni startuju. Čak i predsjednik Nikolić, dok je bio predsjednik Srbije, otvarao jedno takmičenje, pa evo on je na startu startovao trku. A naročito kad neko ko vodi dnevnik kaže da je se nešto desilo u bulevaru Kralja Aleksandra. Da. To je potpuno pogrešan akcent. Tako da se bojim da ćemo prestati da volimo knjigu zato što će u uho da nam uđe neki rečnik, ubrzani, skraćeni, nedefinisani, neki startovi će nam ući. Ja to razmišljam da narednu knjigu nazovem Start. Kako je reč toliko popularna čak i u TV dnevniku RTS-a gde pretpostavljam da postoje lektori. Ja sam ranije, kad smo, Marko i ja se znamo još od 99. godine, kad sam ja pisala kolumne za Nedeljni telegraf, a ti si onda radio u Nedeljnom telegrafu. Pa i svi troje smo se muvali kod Milička, čini mi se. Da, a kod Milička to posle, da. I tamo smo se viđali po Narodnoj knjizi. Da, bili smo autori Narodne knjige, da, svi zajedno. I to uspešni. Da. Nešto sam htjela da kažem, da sam zaboravila, nema veze. Da se znate od 99. Ali nešto te drugo htjela da kažem, ali evo, pobegla mi je misao. Setit ću se. Da, bio sam u Nedeljnom telegrafu. Da ja dodam ovom što ste govorili o jeziku i o govoru. To je u mnogome zbog toga što se ne čita naglas i što se ne uči na pamet. Jer sada nastavnik ne smije da naredi da se nauči pesmica na pamet, jer ga mogu optužiti za zlostavljanje. Jasno. Ta je praksa isključena i zato se slabije govori nego što se govorilo ranije. Zato može ona dokon ispred škole deci da priča šta go hoće. Znaš, brate, i tako, brate. I sva deca u autobusu govore brate, a nisu iz Zemuna i tako dalje. Dođe mi da napišem tako tu knjigu sa gde si, brate, startuj me, brate. Da, evo, setila sam se što sam htjela da kažem. Tada sam pisala jednu kolumnu da je književnost u Crnoj Gori etnički čisto muška i da samo su muškarci tamo u Crnoj Gori, ne znam sada, nije postojala ni jedna poznata, recimo, kao što u Beogradu postoji, koliko hoćete, ni jedna poznata žena književnica i da i Crnogorci uglavnom pišu pesme. Znaš, jer to već napisati roman... Pa pitao sam na sajmu u Herceg Novom letos. Možda se sad nešto izmenilo, ja nisam u to... Pitao sam, izvinite, ali imate vi neku publicističku knjigu Duvanski put ide tamo, put marihuane, putuje kroz Crnu Goru. Takav im je položaj. On kaže, pa gde čoveče o tome da pišem, pa svi smo mi ovdje mafija. Ne mogu da pišem o svom bratu ili svom rođaku i tako. Zašto? Zato što je Crna Gora sad u takvom previranju da se njoj gasi industrija, gasio se poljoprivreda, sve se radi na tome da Crna Gora postane jedna velika kockarnica. Otvori se hoteli, kockarnice, narod neće da radi na polju i u fabrici, nego će da radi u uslužne delatnosti. Znači, ajte, decu učite za krupijera, za konobara, a tu nema mesta za knjigu. To si 12 sati si u hotelu, bez prozora, svetla, vrti, rulet. Da li ima neko od ovih pisaca iz ex-Jugoslavije koga cenite ovako iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Slovenije? Pa kako da ne? Ako su u toku, mislim. Kako da ne? Sad je u Narodnoj biblioteci bilo savjetovanje u cenzuri, pojavili su se dvojica doktora, ljudi koji su doktorirali na cenzuri i iznenadili su me koliko su obradili tu temu. 20 godina su radili da bi doktorirali na cenzuri u Jugoslaviji. Tako da sam shvatio da i među mladim ljudima ima. Jedan od njih nije Janez, je Žarko Dražić. Jedan čovjek poslao mi je e-mailom svoj tekst i ja sam pročitao tu knjigu. Tako da... Dobro. Ja sam nedavno u svojoj izdavačkoj kući u biblioteci Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje, objavila knjigu jedne autorke iz Hrvatske, zove se Aleksandra Hampamer. Knjiga se zove Očuh i kopile. I to je jedna zaista vrlo, vrlo dobra knjiga. Žena je progovorila o sopstvenom iskustvu i to je bilo u okviru nekog projekta. Usuđujem se da kažem, dakle, usuđujem se da govorim o tome kako sam bila zlostavljana, s tim što je ona napisala o tome roman i to jedan vrlo dobar roman koji u stvari to zlostavljanje je negde u pozadini. Mi znamo da se ono dešava, međutim, suština čitave priče je u tome kako je ona to uspela da uz pomoć lepote i blagosti i uz pomoć blagosti i mudrih priča jedne žene u stvari prevaziđe te teške traume iz svog detinjstva i to je zaista jedna
jedna zanimljiva knjiga, a upravo se spremam da objavim knjigu jedne mlade autorke iz Slovenije. Znači, ja se trudim da pratim književnost. Koju vrstu književnosti ti objavljaš u tvojoj izdavačkoj kući? Pa ja u mojoj izdavačkoj kući objavljujem različite žanrove. Objavljujem i poeziju. I sama sam priredila 5 zbirki duhovnih pesama, ali objavljujem i poeziju drugih autora. Sad sam recimo objavila pesme Dragana Mraovića. Zatim objavljujem romane autora iz celog sveta. U toj biblioteci Ljana Habjanović vam preporučuje. Imam biblioteku Zlatni vitez u kojoj objavljujem romane autora iz slovenskih zemalja koji su dobitnici nagrade Zlatni vitez i najznačajnijih savremenih ruskih pisaca. I znači, za tu biblioteku imam jedan uređivački odbor u kome smo nas dvoje iz Srbije i troje su iz Rusije. Zatim imam biblioteku knjiga za decu, imam biblioteku savremene domaće književnosti, imam biblioteku podsjećanja u kojima objavljujem knjige o značajnim ličnostima ili događajima iz naše prošlosti. Znači, onima koje smo zaboravili, a ne bi trebalo da ih zaboravimo. I eto, prosto to su publicističke knjige i ja kroz te knjige prosto podsjećam čitaoce na neke ljude ili na neke događaje. I tu je naravno biblioteka Jovanjski put u kojoj objavljujem knjige značajne za našu tradiciju i duhovnost. Tu sam recimo objavila katiheze, znači prevod sa originala katiheza Svetog Jovana Zlatoustog, prevod sa originala katiheza Svetog Nektarija Eginskog. Objavila sam prošle godine knjigu Mati Makarije, najznačajnije monahinje, dakle i najpoznatije Srpske pravoslavne crkve Mati Makarije igumanije manastira Sokolica, o njenom duhovnom ocu i njenom duhovnom putu. Zatim objavila sam istoriju vizantijskog slikarstva, znači takva neka kapitalna dela. I hoću da kažem da ja ove knjige objavljujem iz zarade na svojim knjigama. Ja u svojoj izdavačkoj kući ne primam honorar, ja u svojoj izdavačkoj kući ne primam platu, ja sam žena koju muž izdržava, a novac koji se zarađuje u mojim knjigama ide naravno na one fiksne troškove firme, na troškove, pa da, na troškove plata zaposlenih. Da bome i ide na objavljivanje knjiga koje su značajne. Znači, ove godine sam objavila u toj ediciji Zlatni vitez, objavila sam knjigu Jovana Markovića Vronski. Dakle, knjiga počinje onog trenutka, zadnje što Tolstoj piše o Vronskom, to je njegov odlazak iz Rusije u rat, u srpsko-turski rat, znači odlazak u Srbiju, kad ga njegov prijatelj pita da li mu je potrebna neka preporuka za komandanta ruskih trupa u Srbiji, on kaže za odlazak u smrt nije potrebna nikakva preporuka. Sad, šta se dešava sa Vronskim kad dođe u Srbiju i kako u očima jedne Srpkinje prepozna oči Ane Karenjine, o tome, dakle, govori knjiga Vronski Jovana Markovića. Lepo. Sjajno. Ima jedan divan kafić, zove se Vronski u Internacionalnih brigada. Ja sam oduševila što se tako zove. Jeste. A dobro znamo da je Vronski sahranjen kod Svetog Romana. Da je Vronski, dakle, istorijski lik i da je zaista posle tragične smrti Ane Karenjine došao u Srbiju da pomogne Srbima u srpsko-turskom ratu, da je poginuo i da je tu podignuta pored Đunisa, dakle, između Đunisa i manastira Sveti Roman, crkva koja je posvećena Vronskom. Inače, njegov amanet je bio
telo mi prenesite u Rusiju, a srce nek ostane u Srbiji. Sjajna priča. Je. Evo, dolazi nam sajam, uskoro 22. kreće. Znači, doći ćemo na praznik, veliki praznik knjige. Tamo ćemo naći razne knjige po svom ukusu. Srećemo mnogo pisaca koje smo želeli da upoznamo. I evo ovako, pošto je Ljilja pričala malo pre da u svojoj izdavačkoj kući imaš, kako si ono rekla, izbor Ljiljane Habjanović. Da, Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje. Ljiljana Habjanović-Đurović vam preporučuje. Momak Kapor ima jednu isto tako divnu knjigu, Sentimentalno vaspitanje. Vaspitanje ili vaspitanje, nisam sigurna kako se izgovara. Vaspitanje, jel da? Kod nas tako na Moravi kažu. Kod nas tako, ali ne znam da li je pravilno. To su knjige koje su nekako određivale njegov život, gradile ga, uz koje je rastao, uz koje je sazrevao, uz koje je postajao pametan, jel? I koje su bitne neke odrednice kojima se vraća od celog života. Koje su to knjige u vašem životu koje biste označili kao takve? Pa čitao sam 4 puta na Driniću prije. I doživio sam je prvi put kao lektiru, kao uzvišenu umetnost i što je malo pre kolega rekao, iz knjige se uči da govoriš. Naučio sam da pišem iz tih knjiga, rečenice, učio sam kako je rečenica duga, kako kratka, kakav efekat se postiže i tako dalje. Tako vizualno sam učio, nisam studirao književnost. A onda sam posljednji put to pročitao kao laki roman na letovanju, jer je knjiga sastavljena iz 17 priča i svaka priča može se čita za sebe i na preskok i tako dalje. I pošto je vrhunsko delo, naravno, kad čitaš 4. put, onda to ide vrlo lako. A posljednjih nedelja čitam o 100 godina od Velike revolucije, od promene sveta, Prvog svjetskog ratu, i pročitao sam dvotomnu biografiju Petra Velikog, pa Katarine Velike, i sada čitam o ćerkama Nikolaja, cara Nikolaja, o njihovoj sudbini. Kako se knjizi još vraćaš ovako? To čitam, pa vraćam se na taj način. Znači, nisam, dok sam se školovao, izučavao to na pravi način. I sada hoću da tu rupu u svom istorijskom pamćenju popunim sa što kvalitetnim knjigama o tom periodu. Jednom sam zaključio da to što je radio Petar Veliki, da se to zapravo danas nama isto dešava. On je bio u jednoj zatvorenoj zemlji, nije imao izlazak na more, severno i južno, borio se da to ostvari, porazio je Šveđane, oni ga i dan danas mrze, odnosno mrze sve Ruse zbog tog poraza, jer su oni bili ogromna zemlja, imperija i tako dalje. I sad gledam kako svet priča o Srbiji, kako nas pokušavaju da zatvore, da nemamo ni more, ni nebo, ni svoju baštu, ni susednu zemlju, i kako sad tu neku deklaraciju o srpskom narodu već proglašavaju kao nekakav nacionalistički, da ne kažem nacistički akt i tako dalje. Zapravo pokušavam da u istoriji nađem te tragove, da vidim kako mi to zapravo danas treba da se ponašamo. Da. Dobro. Dragane, koja je to tvoja lektura? Pa mi treba da se ponašamo onako kako stoji u starim dobrim knjigama. Najpre u lektiri. Čitanje zavisi od nekog naloga društva, a nalog društva čini najpre država, pa škola, mediji i roditelji. Oni su nekad govorili: deco, čitajte da budete dobri ljudi kao junaci iz knjiga. Posle su junaci iz knjiga proglašeni zločincima i čitanje je napušteno. Pojavila se deviza koju sad bez zazora govore ljudi na malim ekranima: da smo manje čitali, bolje bismo prošli. Jer su se snašli oni koji nisu učili škole, a oni koji su učili škole i završili nisu baš dobro prošli na spoljnom planu. Znači, treba se obnavljati lektirom, najpre lektirom i onim najboljim knjigama koje smo čitali u životu. U mom slučaju, recimo, Branko Ćopić. Ja sad njega ponovo otkrivam kao mudrog čoveka i filozofa, ne samo ljubkog, zabavnog i duhovitog pisca i pesnika. Da. Obnovio sam njegovu poeziju za decu, tako da znam napamet sigurno 1,5 sata njegovih poema: Mjesec i njegova baka, Ježeva kućica, lekcije iz zemljopisa i tako dalje. Pa onda kažem prijateljima, voleo bih kad dođemo one godine kad čovjek malo pobrljavi, da ne pričam gluposti, nego da samo recitujem.
Branka Ćopića, recimo. Preporučujem Branka Ćopića da se pronađe iz starih dobrih knjiga i da se zaviri u njega. A koga smatraš našim najvećim piscem srpskim? Mislim, može i od ovih što nisu živi, naravno. Velika je srpska književnost, ona je odista ogromna. Možda i u 19. veku najveći Njegoš. A u 20. veku Crnjanski i Andrić. Velika je naša književnost. Ne treba se opredeljivati. Treba čitati one koje najviše volimo. Ja Andrića čitam najradije. Kad želim da se obnovim i nahranim, ja uzmem Andrića. Najviše volim pripovetke. Lepo. Ljiljana, u koje sve knjige ti hraniš? Ja sam u različitim periodima svog života najviše voljela različite knjige. Prosto nekako kako sam se ja razvijala, tako i kako su se menjala moje interesovanja, tako se menjalo i ono što sam čitala i što mi je u nekom određenom trenutku najviše odgovaralo. Ali eto, ako bi trebalo da odaberem neke, ne bih rekla knjige, ajde da odaberem autore za sva vremena. Za mene su to Dostojevski i Vladika Nikolaj. I još, naravno, i knjige Svetih otaca, da sad te knjige ne nabrajam. Mislim, recimo, volim da čitam i Svetog Grigorija Palamu. Ali prosto od tako malo razumljivih pisaca, dakle Dostojevski i Sveti Vladika Nikolaj i Dobrica Ćosić. Ja volim romane Dobrice Ćosića i mislim da niko u našoj književnosti nije tako dobro oslikao dušu srpskog čoveka, pre svega srpskog seljaka, kao što je to uradio Dobrica Ćosić. A dozvoli da iskoristim tvoje pitanje i da prosto našim gledaocima preporučim da obavezno, osim što će da kupe, da knjige tih klasika svrate i na naše štandove, a da svrate i na štand Prometeja i da neizostavno pročitaju roman Smelost Jasmine Ane. Hvala, Ljiljana. Sjajna si. Da, ja mogu da kažem da, kad spomenula si Dostojevskog, da mene, recimo, nekako, to sam primetila stvarno, da me vrlo ozbiljno njegove knjige baci u depresiju. Totalno, znači, jako se loše osjećam. Verovatno, ja to čitam mnogo ozbiljno. Onda uzmeš Arsena Dedića, njegovu zbirku pesama i poletiš. Onda uzem Prohujalo sa vihorom pa se vratim u život. Znaš, ona borba, njena borba za svoju zemlju. Sutra ćemo sve. Da, ne samo to, nego ona borba njena za zemlju i za... Kad je i sestri rođenoj preotela muža, kažu da je ona prva sponzoruša bila. Kad sam imala 19 godina, moj ujak me je odveo u bioskop da vidim film Prohujalo sa vihorom. I kad se završio film, on je rekao, doveo sam te da vidiš kako u životu prolazi žena koja ne zna što hoće. Ali ona je znala što hoće. To je bila mislila je da zna. Ne znam, ta knjiga je mene baš... U jednoj antologiji... Naravno, uvek u knjigama ipak tražimo i neke odraze ne samo sopstvene ličnosti, nego i sopstvenog trenutka. Pa i to je tačno. U jednoj antologiji najboljih priča za decu na svetu, koju je objavila Srpska književna zadruga, nalazi se i priča Dostojevskog Mališan kod Hrista na novogodišnjoj jelki. To je jedna tragična priča, ali ona je mnogo svetlija od Devojčice sa šibicama. Mnogo svetlija, to je pravoslavna, duhovna pripovetka. A kad čitam Zločin i kaznu, ja se osjećam kao da čitam Bibliju. Potpuno je sve prosvetljeno u toj knjizi. Puno i tuge i nesreće, ali to je sve sjaji iz nje. Jeste, ali to je... Na mene bolje deluje Tolstoj, da vam kažem. Madanu Karenjinu, to kažu da, to je baš Slobodan Rakitić jedan popričao, da zato što je takav kraj, onda je retko kad čovjek se vraća toj knjizi. Znaš, kad znaš da je toliko tragičan kraj. I to je nekad jedan faktor koji... Ali čovjek se vraća pojedinostima knjige, ne njenom ukupnom fabuli, završetku, jer to zna. Nego se vraća pojedinostima, onim najtananijim, najfinijim stvarima koje se nalaze u najboljim knjigama. Da, tačno. Tako je.
Ništa, ajde još, evo imamo još 1 minut do kraja, samo recite još jednu poruku. Pa ništa, narode, dođite na sajam, nemojte kupujete pljeskavice, ne kupujte knjige. Mislim, ja ću biti na štandu Prometeja zajedno sa Jasminom Anom i gledat ću šta je Prometej uradio u svom novom kompletu, 10 knjiga o Velikom ratu, ovo je već 4. kolo. Tu sam našao jako puno knjiga i spoznao istinu koju nisam znao, šta su Austrijanci radili našem narodu koji tada nije živio u jednoj zemlji, ali gde god Srbi da su bili, oni su njih lovili ovako kao zečeve. Tako da te istine koje sad posle 100 godina otkrivam su, mislim, zaista poražavajuće, ali hrabrost austrijskog naučnika i pisca, istoričara koji je izneo sve te zločine njegovog naroda, odnosno njegovih oficira, njegovih vojnika, je takođe isto zadivljujuća. Naši istoričari to nisu pisali, nego je došao Austrijanac i opisao nam je kako je po Sremu, po krajini jednoj, po krajini drugoj, po Hrvatskoj, po Mađarskoj, svaki Srbin lovljen i teran u zatvor. Pa pošto smo već pozvali čitaoce da posete naše štandove na sajmu knjiga, dakle i štand Prometeja i štand moje izdavačke kuće i štand Srpske književne zadruge, ja bih želela da pozovem naše ljude ne samo da posete štand Srpske književne zadruge, nego i da se učlane u Srpsku književnu zadrugu i tako pomognu da opstane jedna od najznačajnijih institucija našeg naroda. Tako je, koja je od nacionalnog interesa. Da. Ja vam zahvaljujem na tome, znam da ste vi član i to je čast za Srpsku književnu zadrugu, jer Srpska književna zadruga je institucija od članova još već 125 godina. Kad smo malo pre pominjali najznačajnije knjige koje su nas obeležili ili koje najviše volimo, nisam pomenuo onu koju uvek pomenem u ovoj tvojoj emisiji, a to su narodne junačke pesme. A da. To je najvažnije izdanje Srpske književne zadruge u 20. veku, antologija profesora Vojislava Đurića, štampan u 20 izdanja. I sada imamo na štandu Srpske književne zadruge. U deklaraciji o opstanku srpskog naroda trebalo bi da ima makar duha te narodne junačke poezije, da on provejava, ne mora da se pominje. Bez toga duha mi ne možemo opstati. Lepo. Ja sam bila na promociji jedne sjajne knjige koja govori o tom religioznom i biblijskom, evanđelskom u srpskoj narodnoj poeziji. Knjigu je napisao protojerej Stavrofor Savo Jović i sekretar inače Svetog sinoda, a objavila je Pravoslavna reč iz Novog Sada. I eto, i to je knjiga koju bi trebalo pročitati i imala sam zadovoljstvo da slušam nadahnute reči našeg patrijarha o toj knjizi i zaista naša narodna poezija, ona jeste temelj, ona je svoje vrednosti vukla iz Evanđelja, a ona jeste temelj naše moralnosti, naše duhovnosti i naše ljudskosti. I naše smelosti. Jeste. I naše smelosti. Baš smo smeli danas. Smeli smo danas. Dobro, hvala vam na gostovanju. Poštovani gledalci, bilo je ovo veče sa srpskim piscima. Laku noć.